benziwe babe ngabafundi. Baba babe ngabafundi bakhe uYesu. Oh Jesus. Baba bathu mabekhonza abekliye ngendaba kaKristu. Jesus. Hallelujah. Bawazi amandla kaJesu. Hayi Nkosi yami. Bacacelwe cha yipower anayo ukuze babephila kwelilizwe lenkohlakalo. Athe uJesu ndilithuma njengegusha phakathi kwencuka. Funeka bawazi amandla. Babehamba phakathi kwencuka bazi amandla akhe. Angethuswa zincuka abazibonayo. Umuntu owazi amandla akethuswa zizinto ezimlekayo. Ngoba izinto ezileka wena zitsho zimbonise ubona amandla kangakanani ohamba naye. Uthi bangelazibona ingonyama eziqondayo athi ziyaqhuma zifuna uqonda ubani. Uqala basisa amandla nawo athi linikwa yena. Noma ningafayisana nantoni na kodwa nikhumbule uba linikwe mna lonke ikulo. Jesus. Bantwana bakaThixo. Oh Jesus. Bantu abahlangene noJesu. Hallelujah. Baphilela ukumlandela. Funda nkosikazi nawe benziwe. Hamba go. Baba. Into enzima yilewa. Asikwazi ukwenza abantu babe ngabafundi. Umfundi funeke ekhulile, likholo elikhulileyo, hayi ikholo elihamba ngomfundisi, ikholo elikhulileyo. Ngeluswa kumantsingela. Kumadade nje kumantsingela namukadela befundisi ingapheli ibandla lakhe. Kumantsingela. Kodwa lusiyafaka kodwa kumantsingela maphwe. Jesus. Now ufuneka ube ngumuntu othi xa ephatha uJesu kungabikho ndoda phezu kwakho ovayo uba woyika kwakwenza ntoni. Nesithinzi somntu lapha phezu kwakho. Madoda. Phezu kwakho funeka ube khona uKristu. Umuntu omoyikayo uzakwazi noba uphangela emsebenzini abantu bayeba izinto ungebi wena. Ngoba uzakweba ngoba unomantsingela. Kami izandla zenu. Hamba nami nkosikazi Thandaza nawe lithi iBhayibhile benziwe babe ngabafundi. Uma abantu besenziwa babe ngabafundi bakhule spiritual ngokwaneleyo. Bakhule. Xa bekhuliswa bangakhuliselwa ukwazi icawe, inkqubo yecawe, bakhuliswe kuKristu. Babalweni. Bangakhuliswa kwenza icawe, bakhule elubabalweni, bakhule. The more you grow up elubabalweni, ukhule elubabalweni, izinto uyaziyeka nje, ziyayekeka nje. Izinto ziyayeka ngendlela lula yenziwa kukhula enkosini. Awujonga uba icawe yami ndifumele uba mandithi awuvunyelwa icawe, uyusheyipwa yile nto yokhula. Khule elubabalweni, ukhule elubabalweni, ukhule. Bekhona umahluko bawudubula emntwini osemajodi nomuntu osafikayo. Bekhona umahluko esafika lo
fanele bayizinto izinto simane sibonakala lapha kuye ngoba usafika xa isele efike ku-maturity abonakala ufuthiwe. Ngamadoda dada afika kwelinye ibandla akakwazi nokuma ngaphambili ayancancazela. Uma kufika umfundisi ayancancazela amadoda yindoda nje nomfazi encancazela. Ukungakhuli emoyeni dada umbanya kwenza ngokumdala kube ngumdala. Dlale ngapha kudadi yaza ufika umuntu ashumayele itende 2 weeks ashumayele anishiye ningamakholwa akhe athi kwamanye amadoda athi nina ngamadoda okukhatha ibandla umane efika yena ngelo xesha kwanye umane athi imali yakhe mayithunyelwe ingalityala imali yakhe mane nje nithumela imali yakhe kuyo kanye mane efika xa iqinisa uba ibozi 25 ngurholi weplate azofika amadoda azothatha imali ebantwini. Njengoba kwi-25 i-weekend yemali amakholo enza imali ngokufuneka kusasa yi-Sunday uzofika umposi uzoqoqa imali yakhe. Emveni kokwazi ufika anixelele into yoba nina nisematyaleni ngoba ninikeli andithi yena uthathe yenu nina nizoba sematyaleni ngeke abe sematyaleni ngoba yena uthathe yenu. Haleluya. Nike yenu imali atsho kwenza into zakhe unomzi right unemoto ezirayithi yena ubhatalelwa nini kaloku nizawuthini ke ngonina nimane ithenga kwiintsikelelo ezi zakhe imali ifuna uniblesse izande imali ndifane vulela uchago izande imali ethile ufuna uvulela imali ethi njalo njalo ziyathengwa ezabantu iintsikelelo ngoba ningabafundi bakhe abafundi bakathini. Inyanga iphelile nguzaqoqa ke-15 bekhona ezawuqoqa yaba nge-15 nge-20 bekhona 25 ukhona. Abafundi bakhe ke abaphumi ezonweni. Abaphumi ezonweni abaphumi kungcoleni abaphumi impilo yakho ihlala imphansi ngoku. Na uJesu ke uthi makwenziwe abantu babe ngabafundi bakhe. Wonke umuntu okhonzayo akamelanga into yokukhothama komuntu ngamule. Wonke umuntu okhonza fanele uba wonke umuntu olikholwa ukhothama kuJesu. Funda kusafunda. Wasondela uYesu wathi kubantu bamnyama amakhulu ezulu nasemhlabeni. Nasemhlabeni linikwe uJesu. Akungazenzela wakho umuntu wena ocibune kuyo igunya likuJesu. Uyabona uba ubomi bakho bufeyilwe isimnyama sakho sifeyilwe nguJesu. Ngoba ukwabantu sebesindiswe ukuthi abanezimnyama besindisiwe baprofethani beprofethi usindiswe ukuthi unesimnyama ukuthi afuneka ukhanyiselwe ngumprofethi sole usindisiwe. If isimnyama sakho sifeyilwe nguJesu sincame sesimnyama esizongena ngasethu ngoba akekho ongasikhupha isimnyama esehlule uJesu. Haleluya. Jesu umuntu once athatha uJesu wasindiswe noma beqalekisiwe akumvuma uJesu angene ngaphakathi isimnyama nesiqalekiso sakhe sisuka ngoko nangoko sisuswa uJesu. Kodwa ngaba kwenzekile wanesimnyama sowusithi uyakhona isimnyama singena ngesono. Isono esikwenziwe nesimnyama awukaze ube nesimnyama isono sisusiwe. Uma bekuthi abantu mabenza abafundi bafuneke bekhulisiwe abantu ngoba ngeke bazazi izinto ezibhalo baziqonde bazamkele izibhalo ezibhaliweyo uma bengekho mature spiritual ukuba spiritual mature ayikho ukukhala xa uthandaza awukho ukukhala xa uthandaza ayikho ukuthetha bezimini xa uthi spiritual ukuba spiritual ukuphila impilo engcwele efana nekaThixo. You practice holiness every day. Yes.
uba spiritual. We are not spiritual ngoba sesilapha tendency sidumisa apha sithi spiritual. Yabona singavala ufefe sithi siyaphuma apha. Siqala impilo ya spiritual. Siyoqala impilo ya spiritual. Hallelujah. Ukuphila lento kuthiwa ungumuntu kamoya. Awungumuntu kamoya ngoba nango ethetha ngelimi esintsha eprofeti abantu ukuthi ubani ongumuntu kamoya. Awungumuntu kamoya, ungumuntu kamoya kuba uphila impilo opposite engafaniyo nomuntu ongakholwayo. Uhleli ngendlela engafaniyo nomuntu ongakholwayo. Wehlukile udadewenu ongasidiswanga. Soloko wasidiswa. Impilo oyiphilayo ayifani nayiphilayo. Unyawo lwakhe alifani nolwakho. You are spiritual. You are not spiritual ngoba nakuthetha ngezilwimi. You are not spiritual. You are not spiritual ngoba xa uthandaza uyakwazi. Ulile uwe phansi kuthi spiritual. Awukho moyeni ngokwenza lalo. Usemoyeni xa uphila uthanda ukaThixo. When you leave, abanye behleba wena ungahleba. Xa usemsebenzini abantu bentshontsha izinto zasemsebenzini wena ungabikho kuloo. You are spiritual. Awuziphathe ezi zinto ngomuntu kamoya. Awukho ngomuntu kamoya ngoba ucula ushumayela. Njengoba ushumayela ngumuntu kamoya. Ngoba ngumuntu kamoya xa ndibekele mic phansi hleli phansi nonkosikazi nabantwana. Ngihamba impilo yokukhona. Jesus. Kuthiwa lo muntu nimbone engasenze into nje ngumuntu kamoya. Umuntu kamoya. Umuntu kamoya ngumuntu owenzayo. Live like Christ. Don't pray like him. Live like him. So you are spiritual. Abantu abe lahla abafazi ungamlahli wena wakomfazi ekuhlupha njengabanye amakhosikazi. Enobuntu njengabanye abantu. Naye enezinto azenzayo. Indoda yakho ukukhathaza nayo inxila isenza yonke into engakunika imali kodwa ungayilahli because you are spiritual. Yeah. Uphile ngoxolo abantu bengenaxolo because wena awufani nabantu ngumuntu kamoya. Umuntu kamoya. Umuntu kamoya unyamezela into ezinawunyamezela. Uphila impilo engafaniyo nephilwa ngabantu. Thina siqala ukuthi ke ngosisemoyeni kuba singena esitaweni siyasikhohlisa. Esingabantu bakamoya ngoba sesibamba imic sesicula amaculo. Siworship silila sithi singabantu bakamoya. Singakwazi ukuphila. Sisuke emanyakeni ethu njengabantu sifana naba bantu abangeziyo apha bona babheke etshwaleni bokunxila thina size kwecala sizocula ingoma zikaThixo bona bacula ingoma zehlabathi singabantu benyama njengawo ngoba izinto abazenzayo ziyafana nento esizenzayo. Sahluka kubo sibe ngabantu bakamoya mfoka mphambule singekho phakathi enkonzweni sihleli. Masihlele taxini bethukela besenza yonke into sinendlela yokuthetha engafaniyo nawo because we are spiritual. We are not spiritual ngoba sesingena enkonzweni sibe ngcwele sezilungise. Na uJesu wayefuna kwenziwa abantu abanjalo not abantu amabahle ngecawa just for 2 hours ube ngumzalwane right 22 hours ube ngumuntu nje. Na ukukhulunywa ngomuntu osilisiwe ukukhulunywa ngomuntu ohlukile. Umuntu nje ohlukile othi xa ukhangela impilo yakho uthi ngiyayifuna impilo enjengayo. Ngiyafuna impilo enjengayo. Full standards. Bayete bayete impilo yomuntu okholwayo wayehluke kumuntu ongekakholwa. uJesu wayefuna kwenziwe abantu abafana naye. Noma abantu abanezimbo. Banezimbo abantu abakhona. Nkosi yami. Yayifike bona bakhonza uThixo ngoba sebefika esicaweni. uNkulunkulu umkhonza uhlele endlini, umkhonza uphangela, umkhonza. Nakukhuluma ngabafundi, not abalandeli bethu. Not abantu abakhonza icawe man.
Ngekudala abantu abaninzi bazawuvela balahlwe bajoyine ihlabathi ngoba bebevele kakade besehlabathini. Bebesehlabathini behamba inkonzo. Kodwa bona uba lihlabathi balihlabathi. Umahluko qha balihlabathi elinenkonzo. Nona uzibokudala. Ithe iBhayibheli izothi ikhoboka lihlala endlini kaThixo ngonaphakade. Amakhoboka azophuma. Kungekudala amakhoboka azophuma. Manje u2020 befikise iCovid nje amakholwa awa abulezi ivale. Abuya mhla kwaphela kwavula inkonzo. Akhonza kodwa asehlabathini ekhonza. Awuzibakudala ikhoboka alihlali ngonaphakade. Ikhoboka lizazophuma ikhoboka endlini kaThixo. You need noba ube ngumuntu ongenzeli muntu xa esithi ukhonza uThixo. Vume nenhliziyo yakho yonke. Mvumele uThixo. UThixo ayingowecawe ukhonza kuye ngowakho. Akadingwa sithi udingwa nguwe. Awumdingele omnye yabona uNkulunkulu ngowami. Abantwana bamqanda isekhaya abadinga icawa ukuze bakhululeke. Ndikhona ndinoThixo. Ngokwami ngowezinto zami manibheke enkonzweni ngiyofellowshipa nabazalwane andiyange ufuna uNkulunkulu akekho. uNkulunkulu akekho ecaweni akahlala endlini yakhe ngabantu uhlala kwindlu yakhe umzimba womuntu. uNkulunkulu akekho manje ba nifike ni-act phaya ni-act ngathi ninoNkulunkulu ningenayo. Nenze izinto ningakwazi ukuzenza xa nihleli akekho. uNkulunkulu akekho phaa kweza zinto esizakhileyo. uNkulunkulu mawumvumelanga abekho emzimbeni wakho ngeke umthole ngoba sawusiya endaweni eniyakhileyo. Funa wena sit down nempilo yakho uhlale phansi uthi ngiyawupretenda kude kube nini, ngiyawuzenzisa kude kube nini. Mangafiki intilongo kuphela ubomi bami kulo mhlaba ndife ndingabheka because I'm not sure ngale nto ndiyithetha. Now Jesu uthi kubo mabenziwe abantu babe ngabafundi bam because umfundi kaJesu uqinisekile ukuyaphi. Funda nkosikazi verse 19. Hambani nenze abafundi zonke inhlanga nibabhaptize ngegama betholakala babhaptizwe. Few abantu abayibabhaptizwe xa besindiswa. Inkonzo amaninzi namabantu amaninzi avuliweyo nalapha eplete akuthethwa nto ngobhaptizwa. Basindiswa bafakwe esikomiti abaziyo ngabhaptizwa. Ngoba umbhaptizo luhamba nento ebizwa ngokuxolelwa nokuvunywa kwesono. Luhamba nokulahla kuvunywa. Ngakekho umuntu ongakuthi for 2 weeks ekushunqayizile abesemisa ibandla lakhe ukufikela bangakubhaptiza within 2 weeks. Mhlawumbe bangakwenza lokho uhlala ngawe. Uhlale ngawe kakhulu lo muntu lowo ozovela kuthatha kufaka emanzini engakuthithanga uba yintoni kanye le nto yenza. Bezokwazi ukubhaptizwa is the first step yomuntu ozokwenza umfundi kaKristu. First step. Ayizawunyathela esiya phambili umuntu eguquka unyathele ibhaptizwe kufuneka aqale ibhaptizwe avume izono azicele ngomlomo wakhe iJesus. Yes Lord. Now ke akekho ke umuntu okwaziyo ukuxelisa abantu izono ngoba mhlawumbe naye lo ushumayezayo unezakhe izono zavunywa izono. Njengoba uYesu esixolele ezonweni nje siyazivuma. Now baptism is the first step yomuntu obheka ebufundini bukaYesu.
Amabandla amaninzi ke akathethi into ngobhaptizo, azilahla izinto zokwakha umuntu abe ngumfundi kaYesu sabe kwecaleni. Jesus. Kwizinto ezasuswayo kwigospel yanamhlanje ezazimenza umuntu xa iphenduka aphenduke njani. Khona izinto ezadediswayo. That's why ivangeli lilento eliyo abantu abaninzi abahlelwa ngokwenziwa. Umbona ungazange ubhaptizwa abantu abonye umve ethetha ngelo message. Umve worship uThixo ekhaya ethetha ngezilwimi. Sabe umbone ebhaptizo. Ufika sethetha nazo kodwa ungakhange umbone. Ngoba ababhaptizi abajoyina into abafike isenzile. Bajoyina into abafike isenzile. Ukubheka efaith mission kuthi umuntu wakhona funeka athethe ngelwimi. Bonke abantu bakhona bathetha ngazo. Ukubheka asemzofothe ezasemzofothe amasitolikwe. Wonke umuntu wakhona khange umbone ebhaptizwa ngalo kodwa zomfe tolika zona. Khange umbone ebhaptizwa uzasiphetha. Usiphetha indoda engekayilahli. Usiphetha esalala ngabantu athethe ngelwimi. Usiphetha encika. Phethe encika ngoba ezakhona ziyangena ngoba uyancika. Namakhono amasindiso. Umoya oyingcwele ezakhe ngeke usiphethe useshulwa ngumjona. Ngeke usiphethe usancika. Ngeke usiphethe ezakhe useshulwa nguwe. Sihamba necharacter. Kodwa zenkonzo zethu asina character. Usiphetha ngoba uyahleba, usiphetha ngoba uyathanda. Usiphetha ungcolisa uqambulisa abantu. Usiphetha ungefani nabantu kodwa basemoyeni because umoya wokuzenzisa una character.